National Building ama sagat pada skill development hai basi yam number oi hai na Minister I Hemosendra na phongdokre amadi lamdam asida leiriba sinmi singi phongpam tokba hak khajiktan phawba phangdaba sinmi kaya awab kaya khangduna hinglei mari leiniba singna yengsin bidre Miang tabiri basing utaram nok sabaloy na napaw sandrong pizri National Building ama sagat pada skill development hai basi yam namaru oi haina PHE Minister I Hemosendra na classic glande da pangtok pa convocation ceremony ki thorom da hai kre JCRE skill solutions senduna hospitality hotel management amde dress making da skill development training lor ba mioi singi convocation ceremony aduda minister na makha ta na hai kibada skill training fangduna convocation torba mioi singasi punsi gi ahan ba mai pak na bi lambi ma set pa horabani skill development institutions singnasu sarkar ga punna samina ba mathok tai haike It has become a very important part in the nation building process. Skill gi kenosi aduki matik hojiti darkar lai habigi kenosi koi wakal lon si koi country da koi India da natana Manipur da su natlaga northeast da su ya bhajna lai habisi ngasi na koi na sakhi ne aduna hospitality industry hoigera wellness and beauty da hoigera natlaga atai lai sectors mein IT da hoigera koi Manipur ki lai koi human capital se dia aduki matik It is so talented, it is so rich. Ngasi Tharomadu da CEO JCRE Skill Solution L Niranjan, Labor and Employment Additional Chief Secretary Dr. Suel Akhtar Nasing Bamiyo Kiana Saruyaki, Skill Training Mapung Pana Fangla Bamiyo Sing da Certificate Sing Yan Toke. Lamdamasida Ladiba, Lyric Laisu Hiriba, Mui Digi Horaga, Lyric Nintina Tamudraba Muikiana, Hingnabilambi Tibada, Duan but Simpamda, Tabak Suduna Linari, Simiamoina, Tabak Torba Mui Singi Sabsaba, Hak Adu, Pangangatabani, Haiba Labor Department Yakanaba, Senakang Lol Kaya Ladabasu, Sinmikea, Senakang Lol Aduna, Consentamdre. Manipur da leriba tongan ba entrepreneurs sing na industry masa tawduna lamdamasigi industry sakot hanbada natana mioi kya dasu thabak piri adumoina mak highway industry masa sing aduda thabak suriba sinmi singi phibam karamam ongda leribage haibadi mari leinaba singna sabsana khangdabada natana ngasi fawa yengsindana leri industry linklibani highway entrepreneurs sing na su sinmi singi sabsaba hak fanganabagi mohutta anepami amagum thabak sijanaba yauri industry aduda tawriba official oiba thabak tagi hendoktuna masagilanai oina sinmi singu Sinabagi Tong Power set up Yaure. Entrepreneurs sing na salariba tongan but industry sing the tabak suriba sinmi singi the mak sub sabas and a kanglol amata mapung pan tamba yaudre. Sinmi singi the mak yaifanaba tabak tobani haiba kangbunasu media kaktada sinmi singi hak pangangadabani haina lauduna lady. Industry salariba entrepreneurs singi marakta employment provident fund EPF haibasi karino haiba kang daba entrepreneur for yaure. Lamdamasigi sandwich loan faganaba amadi Mipung Kuding Magna Hingnabi Labi Tiduna, Sinmiamo or Natabak Suriba Singbo, Manipur Sarkagi, Labor Department at Subsabam Ing Sangduna, Senakang Wolgi, Matungi Namakogi, Pungpam Tokasing, Fanganaba Tabak, Lokat Biba, Sinmi Sing Pamli. Handa Pangto Kibaning Toko Municipal Council Gi, Ward number 1 da BJP Gi Miref Okiba Angom Tombi Devi Amadi Mahaki Masanuba, Dipakpo, Bistro Police Station Manunda, Minister Govindas Kontozam Puki Habatong, Adu Yaning the Pondotuna, Minister Famdagi Lotoka Dabani, Habadabi Toduna, Kongzang Singsen Bahokre. Ngasi BJP office the Pangtopa Pamising one of the party President T. Sawana, BJP na Hiramasig Matang da Central Leaders in the Avaserol Ama Pisilagani, Maraleva Minister Pung Kunmeri Pawing Manunda. Lautok Trabadi, Tampaki District Marida Wakan Mipam Setagani, demanding a seat tabak oina on Tok Trabadi General Strack Power Corpoya Hike. Sinaloe, could program later. Core Committee High of Stanare, Nasia Kodharana Pungamadi Pangani, Demandi 24-hour Manunda, Mantri Sector Woodabani, Mantri Lotokadabani, Daudraba, Hayang Siakoi. District Dharna Satagani, Ikoi District Punamakta, Beli the Labor District, Marishida, Ikoi Akanmokung in Samsangani. Republic Day Thorum Naxil Lakpagalo in a palm to talk to police na section Torang Lokapa Horle. The Sisingzame Singamatak Song Tam Lekaida, Ayu Angan Beda Infal West
पुलिस कमांडोना कॉम्बिंग ऑपरेशन चतखरे मियोई तराउंदोई मखाताबा वेरिफिकेशन गिदमक लोकतखरे हानगा मानदबो मोंगदा ngasi कॉम्बिंग ऑपरेशन अदुदा पुलिस कमांडो पर्सनल सिंगना इमुंगदा फाव संगना थिबुमगी थबक चतखि लेकागी मियोई क्या कौथोकलगा लंबीदा पुना लेफलबा मतुंगदा अममम तवना वेरिफिकेशन चतखि मपल सुबह सेक्टर असम राइफल्स की नेपाल सुबह असम राइफल्स ना आईजी असम राइफल्स साउथ की मखादा तमेंगलोंग डिस्ट्रिक्ट की मरांग सिंह विलेज दा सोलर स्ट्रीट लाइट मतेंग पाइप पीखरे अमरोमदा निपुमतोय सुबह असम राइफल्स ना उखुल डिस्ट्रिक्ट की तोलोय विलेज दा वेटनरी कैंप अम पांगथोक्तुना सासन क्या हिदाक कापथोक्रे हाइना आईजी असम राइफल्स साउथ ना थादरोक चेरोल मना खंगलले होजि पाव मरतना तेमा ब्रे मतंग लोमनसे इंडिया की अहानबा नेशनल अवार्डी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया न पीबा सिल्वर ड्यू मखल सुन लेजरे हाफ लीटर 750 ml 1 लीटर 2 लीटर 5 लीटर एंड 20 लीटर जार एज एन डिस्ट्रीब्यूटर अमदी अकुपमरोल लोकताक इंडस्ट्री इंडस्ट्रियल स्टेट ताकियल द कांटेक्ट तोबियू लाउथोक सभा केएम ब्लूमिंग हायर सेकेंडरी स्कूल खांगबोकी लिसिंगनी तरा तरुक की सेशन जनवरी 3 की हौजरे मरम असना बोर्डिंग द लेगदब अंगांग सिंह बोर्डिंग द संलखनबा प्रिंसिपल की चेरोल मना खांजरी लोयना लिसिंगनी तरा तरुक की सेशन दगी प्री नर्सरी हांगदुक जरे अकुप मरोल की दमा स्कूल की ऑफिस की खंबीबा यागनी प्रिंसिपल केएम ब्लूमिंग हायर सेकेंडरी स्कूल खांगबो मणिपुर की अहानबा ब्यूटिफिकेशन सेंटर मफम सिदा माहिंग उरिंग उनसा खुइबा अरीबा दाकफम फहनबा ngami टेटू मोल फ्रेकल न चिंगबसु लौथोकपा याय हकचांग की अहेनबा फेट पामदबा बॉडी की हेयर लौथोकपा याय ngasimak unabiyu डॉक्टर मधुबाला लेजर ब्यूटी क्लिनिक एमजी एवेन्यू इम्फाल तरामना मुका नोक्सरी सटकी बतांग मरी के अयु अंगनबदा मणिपुर दा जुहार हाखिबा अदुदा इमा कैथल अनि अकाय टोय ठोखिबदगी पोफम फंबी इमा कया कैथल मनुंगदा पोफम फंबा यादबदगी हौजि लंबी की नाकलदा पोफम फंदरी अमरोमदा कैथल फंबी इमा सिंगिदमक टेम्पररी मार्केट सेट अमा तंगाल कैथल गे यामे स्टोर ममांगदगी कस्टोरी थोंग फावदा लंबी नाकलदा सेंगवा सागतपगी थबक सथरी हारिबो मफम असिदा पोफम फंबा सलोइदबरमना जोनस्टोन स्कूल की मनगी लंबी असिदसु टेम्पररी मार्केट सेट अमा सागने हाइना वाक्स मिनिस्टर डॉक्टर रतन कुमार नंगरांग पौमी सिंह फोंदोखरे हारिबा मफम असि मणिपुर की यामना मरुओइबा ऐतिहासिक ओइरबा मफम अमा ओइरबा शहीद मिनर की हेक ममांग थंगबदा सलिबा लंबीदनी लंबी असि मणिपुर फेयर सर्विस समिति स्टेट म्यूजियम की संगफम ओइरबा यामना मरुओइबा लंबी अमसुनी थंगाल कैथल अमदी पौना कैथल दा गाड़ी पार्क तौबा यारोय हाइबदगी हारिबा लंबी असिदा हौजिक तोंगानबा एनजीओ अमना अयाबा अमगी मखादा गाड़ी पार्क तौबगी थबक सथरी लंबी असिदा मसिंग थिंगमद्रबा ऑटो रिक्शा कयागी सटफम अमसु ओइरबनी मफम असिदा कैथल सागनी हाइबा वाफम असिदा जोनस्टोन स्कूल के स्टूडेंट यूनियन अमदी ओजा सिंगी माइकैदगी हौजिक फावबगी करिगुंबा वाफम अमता फोंदोपा लेट्री मफम असिदा मसिंग यामलब गाड़ी की पार्क तौफम ओरिबसी करिगुंबा टेम्पररी मार्केट साजिनखिबा तारबदी कदाइदा गाड़ी पार्क तौगदगी हाइबा मियामना हंगनबा हौरकले थंगाल कैथल मनुंगदा टेम्पररी मार्केट सेट साजिलकपगी मायोक्ता थांमेबन एसी की मियामना कौखिबा थंगाल कैथल बन नंबरम ओइदुनंगासी अयुक्तगी हौना थंगाल कैथल के खोइबदा लेरिबा दुकान खुदिमक थोंगलोनकी नाकलमरोमदा खुया थोंगदा लेरिबा ट्रैफिक आइलैंड की मनिंग थंगबा नागमपल ताकिबा लंबी थांमेबनगे प्रजा सिंह थोरक्तुना लंबी थिंगदुना मखल अमतगी गाड़ी सिंह नागमपल लोमदा चलनखिदे सेरे असिदा कैथल साबगी थबक असिदा अयत अपन पिरकपा याय खनबदगी सिटी पुलिस की नुपी अमदी नुपा पर्सनल सिंगना थंगाल कैथल दा सागलिबा टेम्पररी मार्केट की मसिंदा ngak सेंदुन लेखि अमरोमदा जनरल स्टैक सौगतपा अमदी इमा कैथल फंबी सिंह मरकता साउन मुकनब थोपदगी खुद थानाख्रे बन सौगतपा सिंहना टेम्पररी मार्केट सेट सेमलो मफमदा सतनब होनरपदा कस्तूरी थोंगदा पुलिस कांगुन थिंगदुन चलनखिदे नाकलनिंदा साउन मुकनब थोकपदा वानथरकपदगी नुपी अमा हॉस्पिटल दा पुखतकी इमा कैथल फंबी सिंहना मफमदुदा लाक्तुना बन सौगतपा सिंह
संघल हाइना होनरपदगी बन सौगटपसिंग अमदी इमा कैथल फंबिसिंग मरक्ता चै यावना खुद थानदुना अकनबम ओंगदा सावना ओंखनब थोके पुलिसना मियाम अदु कंट्रोल तोके Jeliarong Zati Manungda indigenous religion Tingkongs, Raguwangs, Sapriaks, Dharma Setpasingi, Quaidi Sauba Kumai, Gangai Festival, January Tang Kunitoi de Kunganipal Power, Dharmagi, Lining Lysol Kagaluina, Pangtoka Durba Tormasig Manungda, Kanakuma Club Organization Singna, Bun Blockade, Tautanaba State Level Gangai Celebration Committee Manipurna, Arfil Torley. Hanak Sayoina State Level Gangai Festival as Bisnopur District Manung Senba Nambol Bazar Markaleva. Maibam kabui kulda pangtuk naba sem sakre. Hauzi amukusuhana tenma brematang lomunisi. Fangbiragani, Lakadoriba, Imoinu Imagi Ira Tonida, Tangai Fadana Changadoraba, Angobanga, Pengba Madi Ngaton. Nasimak order Tobiho, Pengba Madi Ngaton Gidamak, Akak Nabastokni, Fangfam S. Tomba and Sons, Pengba Farm, Yangtang. Vanasia Coaching Center, New Chakon, the best and the only trusted coaching center in Imphal. Admission open for 10th Foundation course, class 6 to 10, starts on 14th January. Our toppers of 2015 are 3rd position Victoria Ngangbam, 4th S. Sarmija Anoli, 9th Neha Jain, 11th Francis Kaisam, 19th Edayananda, 20th Biswanath, 25th Yates Rojit. Hurry, limited seat. Sara Coaching Center, Mongsangai Boroi Makong, with a strong faculty featuring well-experienced teachers including former head examiner of BOSEM. Admission open, General Foundation course for class 10 BOSEM only. Subject Science, Social Science, Maths, General English, Manipuri. Starting on Thursday 21st January, timing 4:30 to 7:30 p.m. Last date of form submission 15 January. Please contact 98561291010. Amukusan taram noksari. Churachandpur District ki manung sena Thangjing Hill Range ta nongna subdivision ama semada lamdam asigi puari oriba ibudo Thangjing gi mingbu hongdoktuna Thangting haina subdivision asigi maming thon khiba yaning de phongdoktuna joint committee tidimna tongan baluf ka galuina na matam kaktana tidim lambi moirang gi kumbi faw gi lambi amadi moirang bazar da sathar liba banna lamdam adong mahusa gi punsir sauna ka piri ban sagot pani singnaba mioi singa lambi da thoroktuna asset awok sing thingmagi thabak sathakre ngasi dagi July ki tang tara Nepal fawu chathagada marirak suba mobile computer study center ma ngasi sagobal kendru gi MLA RK Imona kaisam thong kabui community hall da hangdokre center asi digital India gi makada nailits infalomadi kaisam thong youth union anina khusam naduna pangthokpani February ki tang tarukta amuko CCS ke UCM na pun sinun sakadaruba miyam gi khongsat asida all Manipur salaya punman nupi lamjing luf mayai loisang na saruk yanaba sem sare hari All Manipur Interstate Winger and Queezer Drivers Welfare Union gi ahan bamopok kumnon palan thorom ngasi khurai salanthong da leba Social Standard Club ki complex da pangthokre Lekhidraba Union asigi driver ahung mafam da leisu katuna ikai khumna utki Lekhidraba gi imung manung da khudol pot piki Toromadu da Transport ki Deputy Director RK Singlen Khomba Union ki President Songtham Sankarjit UCM ki President Alangbon Johnson Jauna atei Union gi maru aiba myoi kya su suraki Wangang kibasing na pongdong na kibada National Highway ani da driver sing na tengnariba awaba kaya asina driver singi tabak thorom sing da sauna apan oire driver faraga sel tanbagi satnabi hojik su sathri haiba wafam sing pongdong na ki Deputy Director Singlem Khombana lambi gi khudong thiba thok tanaba tang tara dagi tang tara taruk fawba road safety week palan pang thok tuna lakli Manipur accident thok tuna misi mina tholiba si thingna na ba ikoi punmamang na bab tamina si haiki 10 to 16 January asi akoina road safety week aina pangthok sei khoi gi transport directorate na su transport department na su sinjai masigi men oiba thim di akoi lambi seasonary ba amasung masida saidang iba mayam asi safe oina haibadi aki khang yaudana
ana ye yaudana asoi ngam yaudana mayam asi pulap sijina si haibeduni loisila pudamaro pau amukana national building ama sagat pada skill development haibasi yam number oi haina minister I Hemosandra Rangdokre amadi lamdam asida leiriba sinmi singi phangpham tokpa hak khajitang phawba phangdaba sinmi kaya awaba kaya khangduna hingli mari leinaba singna yengsin bidre hauzik di Istv pau matang slow jere ning w singbo amukana khurumjari